Reka makuru yacu tuyakomereze kuri gare ya Nyabugogo nkuko muri kubireba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda. Ubu turi muri gare ya Nyabugogo ndetse imodoka zabuze ndetse ngo n'ibiciro by'ingendo byazamutse 55% bivuga yuko izamuka rya esase ari ryo ryatumye ibiciro by'ingendo byurira. Ese ibiciro bya esase nibyo byatumye ingendo zurira cyangwa kubera ko imodoka zabuze abanyeshuri bari gusubira ku ishuri nibyo byatumye imodoka zurira? Gusa guverinoma y'u Rwanda irutse gutanga yuko ibiciro bya esase ibiciro by'ingendo bitazigera bihinduka. Ese kubera iki abaturage hano Nyabugogo bari kuvuga yuko ibiciro by'amatike bishobora kuba biri kuzamukaho amafaranga atari menshi cyane, ariko bikabatera imbogamizi zo kuba badindira hano muri gare bashakisha uburyo kibagera mu ntara zitandukanye? Bivuze ngo turaza kugaruka ku bintu bitatu bigize kino kiganiro. Ubu twagiye muri gare ya Nyabugogo kugira ngo turebe uburyo ki imodoka zabuze, uburyo ki ingendo ziri gukorwa, ariko twasanze ingendo nta mahire ariko abantu babuze imodoka. Ubwo bivuze ko imodoka zabaye nkeya hano mu mujyi wa Kigali kubera ko imodoka ziri kuri Pele Stadium zirimo ziratwara abanyeshuri ziberekeza ku ishuri. Hano Nyabugogo amaejase atandukanye yerutse kuvuga yuko ejase zose zirimo hano Nyabugogo, Hurizo, Volcana, Alpha, Star ndetse na Omega, bavuga yuko bazanye imodoka nibura z'amashanyarazi, nibura buri ejase kayifite imodoka eshatu, ariko twageze hano muri gare twasanga imodoka n'imwe. Ubwo izi modoka zirimo zitwara abanyeshuri bajya ku mashuri, izindi zigatwara abagenzi rusange. Ariko ndakubwiza ukuri hano Nyabugogo ingendo ni ikibazo, gukora ingendo ni ikibazo. Bivuga yuko rero kuva ku itariki zisanga 19 kuzagera ku itariki 11 yuko ingendo zizaba ari ikibazo cyane, bitewe nuko abanyeshuri barimo barasubira ku ishuri. Ariko n'ubundi bizarangirana no ku itariki 10 na 11 nta munyeshuri uzaba ugicaracara. Bivuga yuko abanyeshuri bose bazaba basubiye ku ishuri. Reka rero tugaruke ku itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Icyitonderwa izamuka ry'ibiciro, nago ibiciro byigize bizamuka nkuko abaturage babivuze ngo ibiciro by'amatike ngo biri kuzamuka. Gusa impamvu abaturage bari kuvuga yuko ibiciro by'ingendo biri kuzamuka ndaza kwibasobanura mwa kino kiganiro paka kirangiye. Reka tuze kwa rino tangazo. Itangazo riravuga yuko ibiciro by'ingendo ntago byigize byurira, ngo nuko esase yuriye, ariko esase n'ubundi ntago yuriyeho amafaranga menshi cyane, yuriyeho ibiceri, ndavuga ibice 88. Bivuze ngo amafaranga yuriyeho ndaza kuyababwira. Ariko guverinoma y'u Rwanda ivuga yuko ibiciro by'ingendo ntago byigize byiyongera habe na gato. Umuntu nazakwishyuza amafaranga arenze wemerewe no kumurega. Gusa aba baturage impamvu bari kuvuga yuko amafaranga ari kwiyongera, umukarasi ari kumubwira ngo nimba kuva hano ugera Nyabugogo ari ibihumbi nimba kuva Nyabugogo ugera Nyamagabe nimba ari ibihumbi 5500, ari kwita mubwira 7500 ngo kugira ngo amushakire imodoka ya hafi. Ariko niwitegereza ku itike yawe buriyo urasanga ari 5500. Bivuze ngo wa mukarasi watumye tike nawe yariyeho ayiwe, ntago ari ibiciro by'ingendo byuriye. Nyaboneka murebe neza gusura umuntu wagiye kubwira ngo nshakire imodoka yihute ya hafi, nawe abariyeho ugasanga yakuzaniye na tike, ariko tike yo ibiriho amafaranga nyayo y'ingendo. Bivuze ngo rero ni ncamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka amakuru yacu rero tuyakomereze muri gare ya Nyabugogo nkuko muri kubireba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda. Ubu turi muri gare ya Nyabugogo, ubwo abaturage bari kuvuga ngo ibiciro by'ingendo bikomeje kwiyongera. Bamwe bakavuga yuko ibasi ibiciro
ibiciro by'ingendo byakabaye byongera bakabona n'imodoka zibatwara. Ubwo muri gare ya Nyabugogo twageze mu masaha ya saa 12 za nimugoroba tugasanga gare iruzuye irafunze, abagenzi ni benshi cyane babuze imodoka zibatwara. Ni muri gihe iyi gare ya Nyabugogo ariyo gare mpuzamahanga, bivuge ko iyi gare niyo gare irimo ibinyabiziga byinshi hano mu mujyi wa Kigali, amajasi atandukanye, Volcano, Hurizo, ndavuga za Omega na za Star berutse gutangaza yuko byazanye imodoka zikoresha amashanyarazi kugira ngo hatazagira umuturage wongera kuvuga ko yabuze imodoka imujyana aho agiye. Ariko izi modoka zose zikaba zitari mwino gare, zikaba ziri kuri Pele Stadium, zikaba ziri gutwara abanyeshuri ziberekeza ku bigo bigaho kugira ngo abanyeshuri batangire amasomo. Ese mwari muzi yuko championa y'isi, ndavuga isiganwa ry'amagare rizabera mu Rwanda, rizatuma ibikorwa bimwe na bimwe bihagarara? Ndavuga abanyeshuri bazahagarara ndetse n'ibikorwa remezo bihagarare, ndetse n'imodoka bw'ikorwa remezo ndi kuvuga ni bino bimodoka binini biba bitwaye imicanga, bizanye ibintu bivuye za Tanzania, za Nairobi, za Kenya, za Turukiya. Ni ukuvuga ngo izi modoka zizajya zikora mu masaha ya nijoro. Reka rero amakuru yacu nyasoreze hano, ndagaruka ndambura ingingo 3 zigize ano makuru. Murakoze cyane.